Halkap tukul, peshan mulyan tal yetel ulak makop, yetel bash bakbachetiane, kap el baal yetel kubeital inwalik masheni. Tene, sigen tukahilteko, timpalile ach ahanin tukul, tsokulili iwoheltik inkatin pet ulak jejelas balo. Hach ustin wichkachin betik bash kuyalal ten mauna inbetiki. Hach usta tin wich balsam. Ka betap humpelcha antin kahal yetel umakili lob telo. Hach ukima kunsa in wol yetel tupeksa in wilik tin kahale tupetal balsam. Huhumpiti uchik uka in woxibati le meyaho. Ka in kambal, ta ka in wila tanu peitale bashtin tukla in kat. 35 yanten, katin tukla in wokol shok Escuela Superior de Artes, teli shokik u licenciaturai balsam. Vale, bash hachta hatsut intiale, tumen impetik ichmayat am. Intiale, balsam ichmayae, uchikulal halkabil, tumen kupahtel inka, tialintik intan. Inchibal, yetel kubeital insikwal yetel inkahal. Pesha yetel mashani. Tsokole, utsamaten upahale intzab umukil utan kole. Tene, socorrolo esa floresen, shpet balsamen, yetel juntul kolelen pexicuyol ulak winik. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.